Bolivia barca irpirita Luis Arce Catacora Jupaja, Ley de Abreviación Procesal para Adopción Tokwaja y Sawiraki. Aka Kamachi Tokiwa, Wajjawarakaro, Hank Aki, Uiwasiwi, Tokech Amanjatari, Sasidawa, Arstawaya Paraki. Tal vez en un inicio no estaba dentro de... Inasa, Nairakataja, Ukama, Urañataki, Amuikipawiha, Utikchinati, Ukama Pinja, Nanakaja, Nyakihaya, Hani, Wawaninja, Atipksteja, Kupawa, Nayaroja Situ, Ukama, Urañataki, Amuikipanyani, Sasina, Ukama, Aruskipawi, Utkipanja, Askinjama, Amuikipasarakiwa, Ukam Taroja, Puriwayapharakta, Ukatja, Sedejes Tokisa, Maya Tichauja, Katoka Wayapharaktua, Ukatokinwa hukampisa amuikipawayhapta. Bolivia marcana mawawaro uiwasiñatakeja pamarawa kunaimani haisawinaka apsuñatakeja sarnaqaweja utjeraki ukshamaraki machacha warmeja paqallqo maranakarakiwa hakapjañapa ukshamaranacawa mawawa uiwasiñatakeja suyawayapharakitaina ukshama amtawimpi sarantañatakeja nairiri wawapua hiwayasipharakitaina ukatawa ukshama lorañatakeja upanakaja amtawayapharakitaina. Bueno, fue todo un proceso porque después de que nos asignaron... Akama uiwasiñatakeja nanakaja kunaimani amtanakawampiwa puqawayapharakta ukatja nayaja kunaimani yatichawinakrakwa yatiqawayrakta ukshamaraki nanakaja niyap kimsapaqsiwa wawampi uint'ayasiñatakeja wawanaka uywapki ukatoqiruja puriwayapharakta. En todo eso que íbamos... Chacha warmeja wawa uiwasiwayki hupanakaja askinjamawa hank'aki wawa uiwasiñataki kamachi haysasiwayki ukja hawilla wayapharaki kunateja aka kamachi haysawinpija ma wawa uiwasiñatakeja kimsa paqsinakwa kunaymani haysawinakaja apsuta harakini. Biológico, pero obviamente con ayuda de los médicos, ¿no? Achama amtampi sarantañatakeja walja qollirinakawa yanapta wayapharakito ukatawa nayaja huparuhista ukshamaja ukshama naya sasina ukatja sedegestoqina yatichawinakaja apaski ukatoqina karusa purt'a wayapharaktua panakaja askinjamawa nanakaroja yatichawayapharakito achama amtampi sarantañatakeja nanakaja wali k'uchikiwa hiqhata sipharakta. Bolivia marca irperi tata Luis Arce Catacora Jupaja aka huiwis uroja hank'aki ma wawa uiwasiña tokwa haisawairaki ukshamata ma wawaja askinjama ma wila mastaipina hakañapataki. Señalaba, yo realmente no conocía. Nayaja akama walich'amatapja haniwa yatkayate ma wawa uiwasiñatakeja niya pusi maranakawa kunaimani haisawinaka apsuñatakeja sarnaqaweja utjataina ukshamapinja tata ministro runayajis k'awaita kupaja haisawirakitua hichaja ma wawa uiwasiñatakeja kimsa paqsinakwa kunaimani papilanaki kipkiptaweja utijani sasina. Ukatoqinja ministro de justicia iriptirija sawirakiwa niya pisqawaranqa wawanakawa mapataka kimsaqalaqtunka albergues toqina uiwasiñatakeja hiqhata sipqisasinawa arst'awiraki. El 34% de los niños tienen entre 12 y 18 años. 34% hisk awawanakaja niya tunka payani ukatqa tunka kimsaqalqoni marani pharakiwa. 38% wawanakaja paqallqu ukatqa tunka payani marani pharakiwa. Ukatqa 27% hisk awawanakaja niya sohta marani pharakiwa. Aka wawanakaja albergues toqinakaroja akamatua puriwayapharaki. 52% wawanakaja aukinakapana haitawi upatua utjaraki. 13% wawanakaja kunaimani hanwalt'ayawinakatua ukatoqinja hiqhata sipharaki. Ukatja 6% wawanakaja pisina hakawij utjki wilamasinak toqinja ukatrakwa hiqhata sipharaki. Aka reforma judicial amtaja tata ministro Iván Lima Juparakiwa kaya lapaqa paqsi pawaranqa patunka maranja amtawayraki ukshamapinja Dirección General de Niñez toqirakiwa aka
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades toquen Kataski, uka toquen rakwa haisasi wairaki. Hichaja askin jamarakiwa Bolivia marca irpiri, Tata Luis Arce Catacora Jupaja, Akakamachja haisa haraki.